Dobar dan, poštovani gledatelji. U novoj jubilarnoj 10. sezoni emisije Nedjeljom u 2. Bez puno priče, najava današnjeg gosta, gradonačelnik Splita, Željko Kerum. Gospodine Kerum, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Je li lijepo biti gradonačelnik Splita? Je. Zašto? Pa zato što ja Split volim i bila mi je želja da budem gradonačelnik Splita i to sam ostvario i mislim da ću ostvariti puno stvari od onih što sam obećao da ću napraviti. Prije ste govorili nikad u politiku. Pa ovo nije politika, ovo je osjećaj odgovornosti, nužda, jer svih ovih prethodnih godina, 19 godina koliko postoji naša država, u Splitu se malo toga desilo, dogodilo, napravilo, uglavnom se živjelo u gradu, proračun se trošio na održavanje grada, ništa se nije investiralo, a s druge strane grad je u kontinuitetu pljačkan, odnosno potkradan na način da su se pogodovali natječaji uvijek istim firmama svih ovih godina, tako da... Kojim? Pa jasno je o kojima se radi, to sam već spominjao u medijima, ali nabrajati sad mislim da je bilo pretjerano, jer kad se nešto kaže jedan put mislim da je dovoljno, ali ja sam to rekao nekoliko puta, tako da nije sad potrebno. Jasno se zna šta se u Splitu radilo. Ja kad sam došao dole u Banovinu, odmah sam zatražio ugovore preko 10 milijuna kuna, pa preko 5, pa sad ću preko milijun kuna, znači ugovori isplate da vidimo šta se radilo. Moji konkurenti, odnosno ljudi, odnosno ti izvođači radova ili partneri od grada koji jesu, naravno da ja njima ne odgovaram niti pašem, zato što su oni do sada, recimo, radovi koji koštaju 10, naplaćivali su 30 i jasno je da su to bili pogodovani radovi i da je dosta toga, dosta tih novaca je potrošeno uzalud, da istovremeno nije se imalo za najpotrebnije stvari, za djecu, mlade, penzionere i sve ostalo. Vaš kolega iz konkurentske stranke HDZ-a, Marasović, kaže da na posao dolazite svaki drugi dan po pola sata. Ne bi toga Lajavca ja komentirao. Šta on govori, on svaki dan nešto. Ispričavam se gledateljima što tako govorim. On svaki dan nešto laje, pa neka laje i dalje. Dobro. Nadam se da u buduće bilo koga nećete karakterizirati sa životinjskim osobinama u emisiji. Lavež nije imanentan ljudima nego životinjama, pa nastavimo u tom stilu. Fino ste se obukli, fino i govorite i možemo dalje. Kada govorimo, u stvari, ajmo se malo kasnije vratiti na Split. Ajmo malo ovamo. Jeste li vi svojim životom zadovoljni? Jesu. Čime najviše? Sa djecom i familijom. Iako moj život je prebrz, previše ima obaveza i jednostavno ne mogu sve stići, odnosno nedostajem, odnosno fali me svima onima kojima sam najbitniji. Sad govorite kao klasičan političar, slično govore političari, kažu uvijek nedostajemo biti, ali to je njihov izbor, to je vaš izbor. Ne možete se na to žaliti. Vi ste me pitali, ja se ne želim, samo sam rekao da onima koji me najviše vole, njima nedostaje. A što vama nedostaje u životu? Pa dobro, meni ne znam što bi rekao da me nedostaje, ali ja sam ambiciozan, želim napraviti nešto što će ostati upamćeno, što će ostati iza mene i to je jedan od razloga zašto sam se kandidirao za šefa grada i mislim da će nakon mog mandata u Splitu ostati nešto, neki kapitalni projekti koji će ostati za vječnost. Možemo o tim kapitalnim projektima također malo kasnije. Kao djetetu, san vam je bio postati bogat. Bogati jeste, postali ste i gradonačelnik. Što dalje? Dakle, čovjek, još nemate 50 godina, dakle, moraju vas držati neke ambicije, moraju postojati nekakvi izazovi. Pa da ne postoje izazovi i motivi, ne bi sad bio tu, odnosno ne bi bio gradonačelnik Splita, jer ja znam kakav je Split i što Split treba biti. Split je sa okolicom 470.000 ljudi, Split je centar Jadrana
i Split može biti jedan od glavnih gradova na Mediteranu. Znači, u Splitu je lijepo življenje, potencijal je velik. Split je stari grad, grad sporta, kulture i svega ostalog, tako da do sada, nažalost, u politici, jer je politika birala šefove grada ili jedna ili druga opcija, su bili ljudi koji nisu znalci, nisu iz struke i nije se pokrenulo ništa ili vrlo malo, tako da ja sam siguran da ću pokrenuti grad i da ću napraviti ono što